am your dog and I think you're neat. I like to chew on your antiques. I bark like crazy when you come in. Then I make love to your shin. I'm here through thick and thin. I'm your dog. I see your keys, let's go, go, go. I stick my head out the window. I jump up on your friends and dance. After I'm done sniffing their pants, I'm just into romance. I'm your dog. If my nose is wet, I'm a healthy dog. If the carpet's wet, I'm getting the hell out of Dodge. I go outside and take a crap. You bring it back in a plastic sack. What the heck's up with that? I'm your dog. Thanks for the water dish, I enjoy it. That's why I drink out of the toilet. I didn't mind obedience class, but why do you blame me when you pass gas? Things are so crass to us dogs. I'll chase the ball till I'm all worn out. Then I sleep with it in my mouth. Some people think I'm a little obsessive, but you gotta have fun, that's my message. Life is short, you know, when you're a dog. If a squirrel walks by, I'll wake up the town. If a burglar's breaking in, I'll show him around. Everyone knows I'm man's best friend. Who else will stick his nose in your rear end? Yes, you can depend on your dog. Bravo, Okay. Znači nema bežanja od psa. Kad krene na vas, samo staneš, možda da pružiš ruku, nešto da blokiraš. Ali nikad se ne okrećeš, nikad ne ideš nazad, nikad ne bežiš. Tako, Lara, znači samo da staviš i ona se stoji. Ali nikad se ne ide nazad da bi se pomerava. I što je još jako bitno, uvijek smiren. Da. Ne ideš unapred, si čula. Lara i ti čekaj. Ovo je veće. Ovo je veće ti ništa. Ne, gledaj. Gdje ste nestale? Gdje ste mačke? Mi tražimo baš mačke. O, gdje si burac? A evo se mi kervi. Ali imam mačke. Idemo ovo naproti, ajde. Beži. Znači kad su tako uzbuđeni ne može da ih kontroliš, to je uvijek problem. A to treba sve da A su došle mačke? Barem za ovih koji će na kraju da ih šetaju. Prvo ja treba da se sviđa da se oni sviđa. Treba njih da se koncentrišem i treba da ih dovedem u red. Zato su me oba ruke recimo zauzeti. Zauzeti tako da mogu samo da koristim nogu. Mogu s nogama, znači prosto da ih dovedem u red ili da ih, kad idem napred, kad mi krene neko da ih zaostajem, da ga blokiram. Ako slučajno nekog nagaziš, ne reaguješ na to. Prosto da ne traumiram psa, ako ga nagazim na to realno mogu da ga isprobiram. I onda sad recimo ako idu tri s leve strane, onda idu tri s leve strane, onda treba da vidim da imam, da ih uzmem malo kraće i opet da nemam previše tenziju na površu. I ovi ostali isto, ako idu uzmem sa druge strane, ću prvo dovedem u red pre nego što krenem. Da ih dovedem gde treba da mi budu i da imam da ih imamo pušno. Kad tegnem da mogu lepo da ih svi recimo dovedu do sebe. Znači to je izbliži tako živim. I ona kad krenem, ja krenem i ne okrećem se, ne gledam levo, desno, nego ja posle ovog što krenem, oni treba da me sledu. I krenem neko da se krenem kao Lara, malo nogu, malo je dovedem u red, blokiram je, u Teodoru. I
tu nema mjesta znači da je, ne treba da je udarim ili da je šutnim, samo je malo usmjerim. Lara je ipak jaki pas, ali ne treba ti puno snage, pošto oni to znaju. Hajde. I onda kad krenem, znači ja krenem levo, desno, ti samo držim topu u tu poziciju. Gdje recimo ako krenem napred, Lara, ako zvezda mora da je usmjerim, da se to isto tako ako se okrenem, mogu da koristim koleno, nogu, celo telo, Ajde ga. ajde. I onda opuštam krenem. Ajde, taki. Nastavnica. Bežite te glave bre, da mogu da vas slimim dobro. Ajde, šuti bre. Ajde bežite malo, te... Vidi ga. I on je neki kjeran. O bre, beži. Nemoj, boli me noga, nemoj. Nemoj. Jak sam ti? Eto. O, buljasni mi nala. Alo. Aj samo još jedan put ako te ne zveknem, evo vidjet ćeš. Idi napred, ti me kako šetiš skrenuti. Kubi. Teodora. Au, brinu! Valentina? Izvolite, za tebe Širić. Ti? Tebe nema. Misli ona najmršavi. Ajde vam. Ovaj buki. Pa, kada vidimo? Čekaj. Polako. Batman. Koji ćeš? Ajde za tebe lako. Čelavi. Sad ćeš ti vidjeti. Znači ti kaži čelavi. Obraz. Vidiš moj kjeralo. Da tvoj kjer blago tebi bi bilo. Ti prvi. Nemoj samo na mene da kreneš, molim te. Hoće Lara? Kako se zoveš? Ćao, kako se zoveš? Možda se upoznam, a? Hoćeš poljubac? Čekaj, da ćeš napred, da ćeš. I, gađu sam nogu. Ajmo, reakcija, ajmo. Idemo na napad. Čekajte bre. Dečaci. Ajmo svi na njega. Zaustavite ga malo. Pa šta?
Ispravi grbu. Irfane. Armando. Ispravi grbu. Ispravi grbu. Ajde stavimo sad ono. Ajde se minimo. Ali nema, da ne se nalite. Dođi, ajde, daj. Ajde, znaš kako se snima? Ne znam. Daj mi kratko samo se odvoru. Sad ste vi dozvoli da vas oni vole. Sad treba vi njih da volite. Kako se to radi? Kad ja uzmem, nemam puno snage, ali se ne fokusiram na Teodoru. Znači ne koncentrišem se previše na nju, nego razmišljam o tome šta ja treba da radim. To je jako bitno. Znači kad ja krenem, i onda mi krene napred, ja samo malo dignem i opet ispustim. Znači ne držim je ovako. Ako je držim potencijom, ona će mi vući. Znači ako je uzmem... Beži malo, je. Ako krenem, ona mi krene napred, ja samo dignem i opet je vratim. Da bi mi se smirilo. To isto kad je Teodora u tipu rana. Mogu malo da je dignem. Znači će vratim. Ali stvar je u tome da ti ne treba puno snage. Ako radite puno sa snagom, onda vas pas neće slušati. Znači mora da radite više sa, da kažem, sa osjećajem. Znači, ti se osjećaš kao vođe, da. I onda vidiš, kad me ona krene, nije nebitno jedan ili dva, ti možeš jesti uvijek da digneš, da je usporiš malo, ali ti možeš i prosto da staviš ruku ili nogu da je zaustaviš. Kad idemo, stanete vi tu, sad ćete ja. Znači, kad imaš kratko, vidiš, onda ti ideš, oni mora da tebi slede, gdje god ti ideš. Znači, nema... Nije da oni mene vode, nego ja vodim njih. Kad sam ja ispred njih, oni znamo da će me slušaju. Sad, ako oni odu već sa nešto iznušu, da to mogu ne mora svaki put da odgovorim. Ali ako stanem, ću im dam da odradu, ću im stati ispred njih, tako da oni opet moraju doći sa mene. I onda opet ja krenem, prosto neću kažem, mogu da kažem kratko, ajde, ali onda ja krenem, recimo, viš, i onda kad krenem, ja određujem u koji pravac je. I nemam previše tenzije. Ako mi se previše krenu, onda mogu opet da je malo vratim, ali opet spustim vodu, spustim povrdu, to je jako bitno. I ako ja stalno držim povrad po tenzijima, onda ne mogu da ih vodim, jer su onda i oni po tenziji. Mogu da ih zaustavim, da se smiru, pa onda opet krenu. Tako je. Znači vidiš, nema tu tenziju. Čim mi krenu napred, mogu da ih zaustavim. Da se malo smiru, opet nastavim. Čim mi krenu, mogu malo da je usmerim, ali je lepo treba da se porediti. Lara. Znači gledajte uvijek da ste što više opušteni. Znači to je naravno šta se malo teže. Daniel zveže, brate. Najveći gej. Evo Skubi isto je dobar primjer recimo. On zna da sluša, ali on će samo nekog da sluša kaj vođe. Znači ako mu ja dozvolim da mi on ide naprijed, ja se već izgubio. Znači lepo krenem s njima. Jesi, brate. Bez vas, sve na to žena reći. Dobro, žena reći. Znači, pošto ti vodiš Skubija, jako bitno za tebe. Znači vidiš kad ga ti imaš ovako, on je već ispred tebe, on će te vući. Uzmiš ga lepo ovako pored i sad ti ne treba puno znati. Ti on krene. Malo ga usmeriš, može uvijek da ga zaustaviš, ali uvijek smirno, vidiš? Dobro je samo ispući ruku. Znači on to zna, ako si ti siguran, on će biti i siguran u tebi. Ako mu ti dozvoliš da on ide, da je jači od tebi, on će da te vodi. A ne radi se o tome koliko fizički da ti vodiš, nego da si ti samouveren. Ja sam ovdje vođen kraj, čim ti okreni, samo da zaustaviš oči, nogu, ruku i mu digneš povrć i opet ga pustiš. Naravno da je to malo više ti već tenzija, malo je pustiš. Laki je specijalni slučaj. Isto za Valentinu recimo, vidiš kad je, daj mi kratko. Sad, vidiš, pusti je, kad je vodiš i svivi nije toliko komplikovan. Znači vidiš kad kreneš, ajde svivi,
dovoljno je malo da je zaostaviš samo, kao i njega. Dovoljno ti je ruke, znači ne treba ti puno. Isto tako, ali nemate tenziju na povrat, znači na to razmišljate, da je ne držite ovako ili ovako. I oni to osjetu. Znači u tome je stvar. Da oni ne osjetu da ste vi malo nesigurni. Jer prosto budi sigurno, digneš rame i ti vodiš. I čim oni krenu negdje gdje ne treba, ti samo staviš ruku. Ili nogu. Ne bi. I oni se zaostavaju. Ako se previše uzbudi ili previše krenu za vuču, samo staneš, čekaj da se malo smiri, da te skubi. Silvi, ti? Pozoveš i malo, oni dođu kod tebi, onda može opet da nastaviš. Ali problem je kad su ispred tebe, onda oni već vuču, onda oni već vode. Jesi im dozvolio da vodiš, ili si dozvolili da vodiš. To je isto sad, čekajte, recimo kad uzmem, znači ne bitno da li to 1, 2 ili da su 20 pasa, uzmem moju varu, ajde. Onda ja prosto krenem i oni sledu se. Ali viš nemaš u tebi. Ne mogu da vodi malo, gledaš, hoćeš nogu, daš ispred ili ruku. I viš i čak i ako izgubim povrat, recimo padne mi, hoće uvijek da me prati i da me sledi. Gdje sam ja, tu su moji cilj. Lara. Recimo sad nešto njuši, to mu je možda interesantno, ali u jednom trenutku mora da dođe. Pošto su se sad malo više smirili i već je malo lakše, da je mi i Teodoru. Ajde, suri, naravno. I onda opet možeš isto u jednoj ruci da je voliš na dve strane, ali uvijek opušti. Čim ti krene, samo digneš, smeriš je malo. Uvi, dođi vam. Hajde, skubi. Nemam tenki na ali svi krenemo u sami, i opet da dođe ovdje. I ne koncentrišite se previše na njih, nego više gledaš kako se ti osjećaš, koji stav imaš i ti vodiš. Op, ja sam spreman. Silvi, gdje si krenuo? Laki je specijalista, razmaženi laki. Lara, Uvi, Silvi. Istog sad recimo kad uzmeš 5, isto ti je priča, ajde. Znači se uvijek samo na to koncentrišiš koji krene da ti vuče. Sad je skubio, onda ću skubija da vrati. Ako mi krene Lara, ću Laro vratim. Ako je Laki, ću Lakija da vratim. Ali uvijek gledam da nemam previše tenzije. Opet ga malo vratim, mogu njega malo da vratim. I onda će oni mene da sledi da prati. A tu imaš naravno i onaj trik, kad ih uzmeš svi, i recimo oni u startu kad četate recimo više pasi i oni u startu krenu malo da vas vuču, onda možeš ovo da radiš, ajde. Kreneš pravo, kreneš desno, kreneš levo, malo brzaš. Ideš u drugi pravac. Krenu da te sledu ovdje. Da, сейчас вот. Макаса ти? Как се хати си мателе. Я. Давай конци. Možete uvijek ga uraditi 2, 3, 4, 5 minuta i čak se oni malo narasti, jer onda kreneš. Sad viš Laki malo uči, odnosno krenuje malo naprijed, da prosto malo usmeri. Ok, ti si imao... Dobro. Valentina. Djede kurde sta frodi. Djede sta frodi. Nisi rekao Teodoru? Moj je bio. Ok, ti još Laro mislimo.
Ti lak. Ti lak. Ja sam i você. Daniele. Evo sad, ko će još da Pedro. se menja? Ti? Molim? Pedro. A, dobro. Naši nastavnici se nisu baš... Gde ste? Ne, Nastavnica tehničkog i predavanja. Da okrenemo još jedan krug. Nije baš lako. Ali kad se dođe... Polako, ej. Polako. Zato sam ja rekao u grupi samo zbog te meditacije, zbog te neke vežbe koje smo radili. Da učite prosto kako možete energiju gledati. Neće da ostija, ne mislim. Evo mački. Pređite me. Ona čak i navikne na to. Pazi rupati. Kad je uzmeš svoju ruke malo više. Čekaj. Malo. Hoćemo levo ili desno? Da, ona sad će uzimlje. Ti ustiše i vidiš da ti ovo. Čim ti krene malo samo dignuš i odmah spustiš. Vidiš, to ti je taj pot. I odmah tu imaš da ti trebaju. Ako zvoliš da ti ide ispred, onda je već utično previš i napad. Ti već mogla, to si dobro, da ne sad, ti odmah. Da ti odmah. Da. Mnogo je način nego pokrenuti. Viš oni sve lepo. Ti isto nije problem je uzmeš malo kraće. Daj. Pređi. Čim ti krene samo. Pređite nas. Pa znam, ja sam lepo to radio. Napred poslije da prolazi pa si da se vidi. Sada smo već možda gore, okej. Uzmeš kraće, ti krene samo digniš oko ruku. Digniš oko ruku. Tu i polako. A, što tak truči brže? Pa tako se snima pravilno, a ne kao vi. Samo ideš na Pito ti da čim ti krene samo vratiš ovo. Oteveš. Hvati ga sad na jaja. Alo, vidi go. Ovo je sve. Silvije. Telefon? Znači kad uzmeš
Čekaj. Nek ti bere, bude da slikare. Eto, sada je vidiš kod ovdje. Pusti dole. Kad ti ona krene napred, samo vidiš da ti ovdje. To je cijela stvar. Bitno je da je što više imaš na opuštenu položku. Ali uvijek kad krene da te vuče da je zastaviš. Aj sad samo, nevojte svi, kako se ti dođe? Antigo, lepo ime. Stanite vi nek on krene. I ti sad vodi samo Teodoru. Kreni odlučno da vidi kako je naučio. Zvoli, ne gledaš ovdje, samo ti odlučno kreni. Ono je lepo lako, govorila se. Obići. Kad se vratiš isto, gledaš u taj pravac da ideš, ne gledaš u sam. I sad se vratite rano. I gledaš napred, bravo. I nju odlučno. Šta on radi kad krene napred da vuče, samo je digni. I ovdje vratite da je treba digni. Ali je opušteno svemu, to nije smiri, to je jako. Aj sad ti. Aj sad ti jednom. Ne obraćaš se, samo kaži sedi i odlučno kreni. Gledaj taj pravac da ideš. Zim. Ok, Zim, gledaš u taj pravac da ideš. Ti si vođa, kako vođa ide? Ajde, idemo dalje. Gledaš napred, okreni se, gledaš napred, bravo. I sad kreni. Odlučno kreni, bravo. I gledaš u taj pravac da ideš. Super. Ok, okreni se, ideš u drugi pravac. I tu, gdje ideš, tu gledaš. Ok, i opusti ruku malo. Bravo, tako. Stigni ramen. Skoro da se kola. Čekaj da prođe kola. Ok, ajde, još jedan. Sad smo rekli, gledaš napred. Ok, odlično kreni. Stigni ramen. Kreni. Dobro, malo cigniš samo, dobro. Gledaš napred, ko je vođa? Ti. Šipti. Lara. Ok, drugi pravac. Ok, Valentina, ti ideš napred. Kako? Digneš rame, bravo, ti si vođa, vodiš nju, bravo. Pušteno. Odlično, odlično, vidiš, sad se okreniš, opet gledaš napred, digneš rame, ti si vođa, osmi na listu, bravo, to mi se sviđa. To je dobro stav. Okay. Aj sad sama. Okoliši me. I kad ti ide lepo, ono, samo se vidiš kako se lepo. Ti? Ove ne, samo opušno. Teki rade, neki smiriš. Pre nego što kreneš ovdje da smiriš, prvo stani. Malo mu se vidiš. Neki to uđe, malo se vidiš. Tako i uz one već krenuo da ne može onda krenuti. Stani, ovdje se vidiš. Ti opusti se, bravo. I onda ovdje se krenuo. Gledaš napred i rame, bravo. Eto, tako. Čim ti krene samo malo zvuči. I ono odmah se bravo. Okoliši, da. I onda se okreniš i kreni samo. Ne obraćaj se ni njega, samo gledaš taj pravac i vidiš. Bravo. Bravo, mnogo bolje. Mnogo bolje, vidiš? Ok, okreni se opet gledaš taj pravac i vidiš. Okoliši me. Ovako. Ok, super. Bravo, bravo. Mnogo bolje. Mnogo bolje. Ko je sljedeći? Ti? Ko imate baške i jaki? Čim se krene napred, samo da vratiš i odmah spustiš ruku. Znači to je uvijek malo zezato. I onda se okreneš, gledaš u taj pravac, vidiš, digni rame. Ko je ovdje vođa? Jesi vođa? Jesi, digni rame. Osmi na licu, digneš rame kako onda odmah krene ruku. I onda sam ti. Ti vođa. Ti uvijek gledaš da ideš, spusti ruku, opusti se. Bravo, pušti se, cool. Okolini.
nju gledaš nego kude ideš, čisto samo malo mišljaš ti bolje, opustiš, bravo, a? Vidiš sad? Čim se ti opustiš i voliš, okej. Jesi ti već bio? Okej. Ti? Ajde. Znači, čim je povrat ovdje gore, vam je lakše ono bez da ih ne davite pravo, znači ne možeš. I uvijek što što bude poriva, gledaš napred, digni rame, bravo, čim ti krenu malo ti vuče, samo digiš i opet spustiš. Okej, sad se okreni, gledaš u taj pravac da ideš, bravo, i opustiš. Čim malo krenete vući, samo malo digniš povozac i opet ga spustiš. Ok. Bravo, super, odlično. Aplauz. Ti još nisi, Aplauz. a? Odlično. Bravo. Idej. Bravo. Ste svi. Dobro, idej kod. Čekaj. Bravo se da ide. Paraki prince. Koliši me. Gledaj, bravo, digni rame, opusti se, jedna ruka na sebe ide. Bravo. Vodi malo povijek tvrdu glavu, i ti moraš posto tvrdu glavu. I sad ok, stavlja se, gledaj u taj pravac da ideš. Bravo. Digni rame. Ti si bravo, vidiš kako je, vidiš kako je. Super. Bravo, dobro. Ok, sljedeći stepen. 2 pasa. 2 pasa. Ko će prvi? Čekaj. Ajde. Čekaj. Uzmi semi. Dobro, uzmi semi. Da, ti je, znaš, nego begniš, samo kad krenem, ajde, idemo i kreni, i ne daš je gledaš na, gledaj u drugu stranu. I sad, ti nije malo kreni. Ovako, samo kad ti kreni. Kad ti gledaš i begniš, da ti gledamo, čekaj što ti begniš. Jesi odlučan ili nisi? Ok, bravo, jednu ruku, drugu, gledaj napred. Ok, i kreni. Vidiš kako se kreni? Bravo, sad malo skratiš. Još uzmi ovako. Stani. Ovako. Ruku. Bravo. Drži. Digni rame. Bravo, digni glavu. To. Sad se okreni. Gledaš napred. Digni rame i sad odlučno kreni. Stoji. Bravo, tako. To. Jedan od drugog, jedan s ove strane, drugi s ove strane. Odmah! Brzinom svetlo. Rahman, tuđi. Sad ćeš ti, dobro.
Rame. Bravo. Rame, digni glavu i stalno pita. Bravo. Da li ćeš prestati, stvarno ću poslati samo učinu. 1000 puta sam se. Daj bio. Što se stvari? Molim? Da. Čemu je to? Šta ti je rekao? Koju ružnu reč? Zašto se? On? I se predlaže kao to. Aha. A ti? A, dobro se čekaj. Ne, naprijed. Uči se. Bravo. I naprijed. Osim bravo. Bravo. Jedan put. I on se boje, vidi ga sad. Bože. Odlično, super. Basta. Viš kako ona fencing kinula? Okej, super. Tak mané. Tvoj sljedeći. Ajde, majstor. Ali poslije opet mi daš. Si čuo? Da, hajde. Ne, auto. Digni glavu. Pušti ruke. Na drugu stranu. Samo polako. Naprijed gledaj. Pušti ruke.
Silvi! 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 Namaste. Vojte vući, druže. Vojte. Ma samo ti idu napred. A nemoj pa toga. Ti prvo da šetaš kjera poslije, ja ću Daj mi telefon. A? Ne, idi ti, ajde s tima. Daj mi telefon. Mansur! Pene se 60 minuta na kraj. 60 minuta. Pene se 60 minuta. Dejane! 60 minuta još malo. Smo snimali? Jesmo. Aha, i? Još 4 minuta do 1 sat. Nije problem, ima 4 sata. Aha.
Mislim, ako stavite na YouTube, posle nećete moći 1 sat. Može, ja imam one gdje mogu i više staviti, Aha. ali ću svakako će izmontiram. Može. Okej. Aj sad vi dvojica zajedno. I 3, 1. 4, 3. Sad će dobro, samo to. Čekaj, služi. Lara. Da ih zabrne malo. Sad ćemo još nešto doraditi. Gdje si, Lara? Lara? Ćao, Maja. Evo, doći će, otiše nešto dobro. Stani. Ne. Stani. I naravno. Gledajte, 12 večer sam, kad mislim ono... Naravno, matori. Veliki ker, mali čovjek. Vin. Hej! Nisam znam da kerovi piju Coca-Cola. Nisam znao da kerovi piju Coca-Cola. Valentina, uzmi ti jednu. Lara, polako. Ti jednu. A, čekaj, ko će? Čekaj, imam fajn. Dođi ovamo i ti uzmi. Drži psa. Svi koji imaju sa psa i Coca-Cola nek stanu ovdje. Naša nastavnica sme da snima. Ona će, Evo ja ću. ima više. Samo. Ništa, tu je, držim ga. Je uključeno još, jeste. Ja samo snimaš. E, pa već se snima, da. Uzmi ti jednu. Laki. Dođi ti staviti tim. Dođi ti, svira smo zajedno ovdje. Dušane, kad bi to krenuo, postao tamo leđima koji oni svi... Laki, dođi. Dovoljno sam otvoriti Coca-Colu i svi pijemo zajedno. Skloni ruku. Otvorite slobodno. Valentina, čisti mi vidiš. Znači ovo slika pa ću postaviti na Twitter, to ide za Poljubi radost, to je ona Coca-Cola reklama. I ako imamo sreće da uđete i vi u svoj stan. Ok, dobro, malo je vruće, ja sam uvijel. Znači, otvorite si, slobodno. Polako otvarajte, da Polako. vam ne ispadne. Malo je vruće, neki su pali. Nemoj još. Nije toliko toplo. I svi ona zajedno na 3 pijemo. Ali skupite se malo da bude lepše. Budite malo. Okrenite kuce tu. Okrenite kuce lepo. Bravo, eto. 1, 2, 3. Sačekajte. A, još dobro, imamo. Samo. 1, 2, 3.
Cheese. Aj, može još jedna, čekaj. Ti još malo vuče tu, ja, dobro. 1, 2, 3, pijemo. Bravo, momci. Igrajte. Izvolite, ti još malo sime. Kako su ovaj kjeza? Ovo je Laki. Laki, dobro, da znamo. A ono je Lara. Da, jaki. Znači, zato ja i uvijek kažem treba da izvučeš kratko, znači ti puši kad su kratki i negdje krenuo odmah da bude kratko. A treći ti sad već na polu. Da, i više on ti ništa nije radio. Nema. Treba da privučiš malo pažnje. Lako. U redu. Gdje si krenuo? Kući. Aha. Treba da piješ. Ide kući da je vodi, ja. Dobro? U Draganu postoji da kad se neko kreće, se neko nešto pije. Samo napred. Ne, samo ih odredi kad su mu samo, oni imaju protiv rođendan. Ovi mali. Veliki je moj. Rano si krenuo. Pa ne, nego imamo u sobi. Ne, mislim, rano si krenuo, su svi tvoji. Ja malo se ne šalim. Ajde, evo voda. Ajde, pijemo. Nema mesta Polako. Nema mesta, šta da radimo, nemam ni mimo. Čekaj, u red. A u koju pesmu da kažemo, koliko sata? Neki si sad. Ne, u ponedeljak. Dobra pesma. A dok tu red dalje. Možeš da umogneš više? Čekaj, Silvi, čekajte sad. Ne si. Čeo, to su majke mi kolarno, ču ti više. Ovo je najviše pije. Pa naći. Dobro, sad ćemo sad, on mora da kreće. Daj mi kola. Sklonite ovo, sklonite kanti, skloni kanti. Čekajte da vidim da pijete vodu. Kako spijete na motor? Čekaj, skloni vodu. Pazite, pazite. Polako. Čemu žurbe, brate? Ovi čoravi neki. Izvolite. Pazi samo tamo. Samo malo. A, naravno, i ona ti Coca-Cola. Dovedi onog veliko da pije vodu, nije pio. Možda. Ne, pio je. Evo ti iz vode. Čekaj, Lara. Beži. Ajde, ulaz. Ajde, Lara, uđi. Ajde, uđi. Ajde, čekaj, Teodora, pusti ga. Opa. Ajde, Silvi. On je najlepši. Kako vam je unutra? Ajde, hop. Bravo, sedite tu. On je napred, onaj drugi, Čekaj, moram da ga snimam. Hoće on da vozi. Ajmo onda u školu. I... Sa mnom ćete u školu, Dejane, hvala. A gdje je škola, nastavite? Ja idem sa njima gore. Da, ja... A ti ideš s njima ili... Ulazimo svi sad kratko. A, ulazimo svi, da. Okej. Približite se malo, bravo. Okej, super. Okej. Onda ajmo redom, daj da vidimo i Valentinu. Vi možete kao momci se spustite malo dole. Okej. Evo, jedna sludilica je slobodno sedi. Sedi ti, ajde. Okej. Dobro. Da vas pitam, znači kako vam je bilo danas? Dobro. Bravo. Tako da vas čujem. Valentina, tebe kako da pitam? Znači, prošli put kad si bila, si imala strah? Danas si bila drugi put sa nama, šetala psi, kako si se danas osjećala? Kako ti je bilo? Ekstra.
I jesi izgubila strah? Jel nije toliko strašno? Šta hoće da poručiš drugim decama? Koji se plašu? Da se ne plaše, dobro. I ako se plašu, šta treba da uradu? Da pitaju nekog kog zna ili da dođu ovdje kod nas malo se družu sa vama, da nauču kakvi su psi i da nema razloga, tako? Su divni psi? Jeste. Dobro. Šta ima ti da kažeš? Ja? Da. Da se ne boje psi, ako ih jure neka stara. Bravo. Kako je bilo tebi danas? Dobro. Lepo. Če dođeš opet? Pa možda, ako ću ne kaže, ne sam se. Dobro. Hajde ti kaži nešto. Danas si vodio prvi put 3 pasa od jedan put ili si već to neki put radio? Ne. Prvi put. Kako ti je bilo? Kakav osjećaj? Moćan, a? Dobro. Ti si danas isto vodio više pasa. Kako tebi bilo? Dobro, neka. Super. Ti hoćeš nešto kažeš? Dobro. Ti si vodio danas dvojicu ovi najjači. Kako ti je bilo? I si vidio kako je pre toga kad vuču, šta treba da radiš, da je više do tebe? Da si mirnik sebe. Se opustiš, da si vođa. Dobro, lepo. Eto, će sila da pasni život je kao čovjek, samo drugačiji oblik. Da, dobro. Ti, isto, od početka si bio, ti si sad, znači od prošle godine, oktobra si sa nama, imao si strah u početku. Sad, kako se sad osjećaš? Kako ti osjećaš kad vodiš po 2-3 pasa? I naučio si da savladaš taj strah i to da prevaziđeš i da budeš slobodniji u svemu tome. Lepo. Mansur? Sve najbolje. Ok, opet će dođeš. Znači ti nisi više u školi, ali ti si došao prosto da budeš sa nama u grupi sa psima. Odlično, dobar si primjer svima. Dobro, hvala vam puno. Pozdrav i postavit ćemo vašu sliku za Poljubi radost i nadam se da će zvaničnici iz Coca-Cola da vas ubacu u reklamu. Hvala lepo i čao! I am your dog and I think you're neat. I like to chew on your antiques. I bark like crazy when you come in. Then I make love to your shin. I'm here through thick and thin. I'm your dog. I see your keys, let's go, go, go. I stick my head out the window. I jump up on your friends and dance. After I'm done sniffing their pants, I'm just into romance. I'm your dog. If my nose is wet, I'm a healthy dog. If the carpet's wet, I'm getting the hell out of Dodge. I go outside and take a crap. You bring it back in a plastic sack. What the heck's up with that? I'm your dog. Thanks for the water dish, I enjoy it.